Ino irari micii ya Makiria ma aikari 500 kuma itura-ini riri ria Kibera, aria riu matari na wiki o tiga kuhoya toro, aria angi makiraraja heho-ini. Mari na matuko ya Aingi, aingi ao maugite gutirari na mukana o wothe urarutitwo iguru riigie kumomorerwo nyumba ciao. Saa 10 kama asubuhi inafika saa 10 ndio nasikia nyumba zinabomolewa. Sasa ndio nilikuja kweli nikapata watoto wako nje, vitu zangu hata zimeibiwa. Vitu zenye watoto walikuwa wanatoa nje, watu wanabeba. Wanatoa nje, watu wanabeba. Nilipigiwa simu kama saa 4 hivi kama niko kasini. Kikaza kitambo nifike. Tinga ilikuwa imesafaga hizo vitu. Hakuna chochote nimepata. Ciara ciothe ikioneka kwerekererio ruhonge rwa reri. Na railway walikuwa na chairman ya community. Ndio hili sida ilitokea. Kuna wakati walikuwa naitiza pesa na railway ilikuwa inataka hizo manyumba ilipwe. Makanitha na mathukuru ona cio citinatigĩrĩrwo hindi ya umomori uyu. Kungi na kuo maabitha kuma thirikari ya kaunti ya Nairobi nimamomorire ibanda cia ujuria mwena wa Kilimani arĩ njĩra ya kugacirithia gĩkĩro kĩa utheru guku mucii wa Nairobi. Ndiratwirite nginya ni guka gutuhurira indo riu na turakirigwo ino ni thirikari ya naku kana kai twi bururi wene riu makuwe indo citu ciothe twina ciana turathomithia na tutire na kwa guthinya ciana ci secondary niki kiratuma manyanyase mundu munini okoro ni utheru ni matwire okoro ni license magituhe ni tukugata ni tugwika kiria marenda. Umomori uyu no uguthie na mbere, thirikari ya kaunti ikiuria ene ibanda aria mahetwo mukana kweheria indo ciao o tene. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa.